waving a bouquet of red and white flowers as a sign of peace and respect for the arrival of the Holy Father, Pope Francis, in Indonesia. Penuh damai, penuh kasih sayang. Selamat datang di Masjid Istiqlal. Penuh damai, penuh kasih sayang. Selamat datang di Masjid Istiqlal. Penuh damai, penuh kasih sayang. Selamat datang di Masjid Istiqlal. Penuh damai, penuh kasih sayang. Selamat datang di Masjid Istiqlal. Penuh damai, penuh kasih sayang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Sadaqallahul azim.